ngangifuna ukumtshekisa ngifuna ukumkhiphukusa ukuthi amadoda sile amadoda azi ukuthi thina azosiyuza ashiye kanjalo umuntu uma bese ethola into ayifunayo kushiye kanjalo ngangifuna ukumkhiphukusa ngifuna ukumqaqa cha ngahamba ngaye enyangeni ngafike ngayitshela inyanga ukuthi ngifuna ukuthi angavukelwa noma ngabe kuthiwa kwenzakalani the minute nje ethinta umuntu wesifazane liwe mina ngabulala umphambili wakhe nje qha kunento ebengifuna ukukutshela yona ebengikade ngifihlile ngingakutsheli yona sonke lesikhathi bengizokutshela ukuthi njengoba umphambili wakho ungavuki kungenxa yami imini wadala lokho imina owenza ukuthi ungavukelwa umuntu wesifazane mana Ngibingelele ababukeli bevumani film nonke la nikhona Africa yonke South Africa Joburg ePitoli Swaziland Botswana Zimbabwe sanitsanda KZN yonke Durban noma usempangeni noma ngabe ukuphi la ukhona siyanitsanda around la eDurban siyawabona ama comment noma ngabe ukuphi la ukhona phesheya asilutho ngaphandle kwenu inkosi nibusise siswami ngibingelele nje ngokukhulu kuyithoba ngakuyichaza ukuthi ubani yini ekubeka la kwivumani film konke nje ongaphakathi kuwena ufisa kwenzakaleni ulandisa umbukele ebukele ulindile uyabuka ulindile na indlebe zakhe ngoba ebuka futhi ulalele ufuna ukuzwa kuwena ukuthi namhlanje siswami ngabe usiphatheleni uzichaze. Sanibonani igama lami nguSiza kodwa ngidume ngelika Gugu ngizotshela indoda yami engibengithandane nayo iminyaka ukuthi kwenzakalani ukuthi njobe sesithandana mina nayo ungani yona ingakwazi ukuvukelwa njobe ithandana namanye amantombazane mengabe inamanye ama partner ayivukelwa so ngizochaza leso story ukuthi ngamenzani bengifisa ukuthi ngimtshele le nto ukuthi kwenzakalani futhi kuloko uzosizwa yimina kuphela akekho futhi omunye umuntu ongamsiza hayo sisi musu kwenzakalani sisigugu ngabe mhlambe unesandla kulento nginesandla ngoba ngangidiniwe ngoba mina naye sathanda neminyaka eminingi sinengane ezintathu ngamnakekela isikhathi eside ngisebenza mina yena enginalutho kodwa egcineni usebona ukuthi ngoba naku ese right yini sesebenza usebona ukuthi ngcona ngishiye so ngabona ukuthi ngcono ngihambeke ngeSwaziland ngiyozidefenda nami ngiyokwenza engakwenza. Ngabe mhlambe lapha eSwaziland wenze njani wafika wathatha isibhamu mhlambe wenzani ulandisa umbukeli nje ibeke nje ibe straight inkulumo? Cha ngahamba ngaye enyangeni ngafike ngayitshela inyanga ukuthi ngifuna ukuthi angavukelwa noma ngabe kuthiwa kwenzakalani the minute nje ethinta umuntu wesifazane liwe noma ngabe kuthiwa uyakiphi futhi inyanga akekho umuntu ozokwazi ukumsiza iyangisiza ke ngakwenza lokho. Ingabe mhlambe nanihlala ndawonye no boyfriend uzumenza yonke lento ezochithela noma wakuchithela noma bechithe emsebenzini noma bese suka kuwena eyohlala mhlambe entombini kwenzakalani siswami usilandise le yakuzosibhlungu kangaka uzudecide ukuthi ngempela hamba yombulala isidoda sakhe angavukelwa mene intombazana. Into eyenzeka ukuthi waqala ngokuthi abe nokushintsha nje ku relationship yethu ngambona ukuthi akaseyena lo muntu ekade uyena akasespend isikhathi nami engabe off usenesikhathi sokuhamba akufika abangani bakhe yabona nje esengenasikhathi kunama calls awa receivayo futhi lama calls mewathola uyaphuma uyahamba yabo ephuma endlini la sihleli khona ayo receiver ngaphandle ngabona ukuthi uyashintsha ngiyabona ngabe ngene efonini yakhe ngathola ukuthi engathi kukhulu futhi ngathi ba nje i-relationship ayenayo iyayisi serious ngalendlela ukuthi usefuna ukuthi amove on kumina asuke kumina aqhubeke naloyo relationship leyo mengimbuza uyaphika mengabe ngizama ukukhuluma naye ngihlale phansi naye ngikhulume naye uyaphika so ngabona ukuthi vele akasena ndaba nami akasangikhathaleli
nangendlela nje ayisekhuluma ngayo nangendlela i-relationship yethu yayisinjalo nabantwana engasabanakekeli konke kwakusekwenziwa yimina engasanakile lutho nje. Siswami kubhlungu kodwa ngisho ukuthi ngiyakuvuna ukuthi uzombulala lesidoda. Mhlawumbe akekho mhlawumbe wazama ukubonisana naye ngabe mhlawumbe noma lento umngani wathi hamba ubani wakise eSwazini noma nje wavele wacabanga ubani wakise eSwazini noma mhlawumbe abangani bakho kwenzakalani uzofike lapho. Ngaxoxela omunye umama enganginayo eTexini ngamxoxela inkinga engibhekene nazo ngoba engibona ukuthi angikho right wangibuza ngase ngiyamxoxela wase yangitshela ke yena ukuthi kunenyanga yaziyo eseSwaziland wanginikeza inamba ngahamba ngaze ngayofika ngoba ngangi desperate ngangidiniwe. Ingabe mhlambe waspenda malini ukuze wenze lento lena ngizothi imali yebo yayinkulu imali engayispendayo ngoba ngangigibela ngishona le nokuthi ke nje umuthi uqobo lwawo wangikhosta kakhulu wangikhosta boma 4000 kodwa ke lokho angilutho ngoba izinto engamenzela zona mina zaziningi kakhulu futhi ngangibona sengazi ukuthi kunomuntu ofuna ukungiphuca iqathe emlomeni. Ingakho ke ngavuma ukuthi ngizoyisacrifice imali yami. Babukeli usizi konke okwenzayo umuntu wesilisa la ukhona ngakufaka enkingeni ezokukhalisa kusasa. Siswami manje yindaba ungazamanga ukuthi ukhulumisane naye umenza bheke wena wedwa ngoba abanye basebenza njalo noma nje mhlawumbe enkonzweni uyithandazele ukuthi nibe right nomndeni wakho yindaba. Hayi cha ukuthi nje ngase ngibona ukuthi vele uthando lwakhe seliphelile so ngathi ngifuna ukumcheckisa kahle hle ngifuna umqedukusa ngifuna ukumtshengisa ukuthi ngiyakubona ukusa kwakhe so ingakho ngangifuna ukuthi la yakhona noma kubani la izoshona khona kodwa angikhumbule ngoba ekupheleni kosuku uma ngabe ngimdlisa ngithi uzoba isithisi sami uzoba elandelana nami ngangifuna ukumcheckisa ngimtshenge ayizwe le pain engayizwayo nami ukuthi angishiye nabantwana ekubenini ngimsupport kangaka empilweni yakhe mina nje umuntu okugcina fanele ngabe umenza into ebhlungu kangaka so nje ngangifuna ukumcheckisa impahla mhlawumbe ngabe wayesayiprovide ingane ngoba senini wathi ngathuthi nezingane ezo3 wayengasayiprovide ngandlela kwase kumele ngihambe ngiyommela emsebenzini noma ngiyommemeza ngiyabo la ekhona kwakufanele ngiyenze njalo ukuze ezokhipha imali yena kwase kufanele mina ngilandelane naye engasayinakile yonke lento ekubenini mina kade ngikhona impilo yakhe yonke ehlupheka. Sis inzima lento siswami ngiyakuzwa mina manje awusho sisi iprocess mhlambe ngoba uthi wakuneza umuthi wenze njani mhlambe wamphakela ukudla wayomnikeza mhlambe wenze njani. Wanginikeza ibhodlela lo baba ibhodlelanyana nje incane wathi angithathe usundu anganoma uyalazi usundu angithi uyabothi liyatsheka so wathi ngithatha usundu ngithathe ucarrot ngizothatha lo muthi lo ngufake kule carrot ukuze uzoshesha ubole so bese ngifaka inaliti ke ngafaka inaliti ke kulo carrot ngabophela usundu ngabhala negama lakhe khona ngase ngiyawuthatha ke ngawubeka kwathi angilontuza angikhulume kuyona kathathu kuleli lontuza le kulolu sundu no carrot lo so ngakwenza ke lokho ngalibiza ke igama lakhe angithi the time ilutsheka lolu sundu naye kuzoba njalo ke kumphambili wakhe mengabe nje sonke isikhathi mengabe ehlangana nomuntu wesifazane kuyoba njalo nje uyohlezi nje kulele kanjalo utheme usubolile ngahambe ngathatha wathi asithathe isugqibe ngalo ndlela ngoba futhi angithi ukugqitshwa kwawo likona lokho kwenza ukuthi angaphinde yena nangelilodwa ilanga ukuthi azavukelwe emelele nomunye umuntu wesifazane. South Africa yabona ayikho into ebhlungu ngale njengale ungathi wena unenkinga kathi khona umuntu okwenza leyo nkinga obhekane nayo ngaleso sikhathi. Siswami yazi ngabe ngiya understand ngoba ngizwile ukuthi wawungasamthandi ngale ndlela
Kungani wangamdedelela abanye abantu? Ngangifuna ukumtshekisa, ngifuna umkhiphukusa ukuthi amadoda asile, amadoda azi ukuthi thina azosiyuza ashiye kanjalo umuntu uma besethola into ayifunayo kushiye kanjalo. Ngangifuna ukumkhiphukusa, ngifuna ukumqaqa. Okunye nje engathi ngacishe ngakwenza bhuti, ngacishe ngaya eMozambique. Kahle hle ngangithi ngifuna kuMozambique ngoba eMozambique ngiyazi uvala, ngiyazi ke bona ukuthi bashaya uthi intsaqa intethule ethu. Kwasho ukuthi ke ngishawa ilanguage, kunaleya language barrier ikhona yabo, ngizugcine bangitshela into ukuthi angizwa na kahle ukuthi kwenzakalani. Ingakho ngakade sayide ukuthi ongcono ngizovele ngiye eSwatini. ESwatini vele ke bona ke sikhuluma ilanguage esayicisha futhi ke khona kuseduzana akufani nako Mozambique, kodwa nje Mozambique ngangitshela ukuthi nje impela ikhona la engitshethwe ngizosizakala kahle khona. Ngoba emva kwaloko ngithe nje mengiqeda ukwenza leyo nto eSwatini wangifonela wangitshela ukuthi ungiphuphe ngidiniwe, engathi amehla amabovu akhala igazi, uthi uyangikhulumisa kodwa angikhulumi, izinto ekanjalo nje. Ngambona ukuthi ngazi ukuthi uyabona ukuthi khona lento le eyenzakalayo, lento le noma mhlawumbe engiyenzayo mina. Kwaba njalo nje. Manje sisi, ngoba ufuna ukumtshela, ufuna ukuthi akuxolele noma ufuna ukuthi umsize na? Ngifuna azi ngoba sekunesikhathi eside kakhulu yenzeka lento. Ngifuna azi ukuthi isukaphi ngoba futhi ngizwile kunabanye axhumana nabo yena abangixoxelayo ukuthi usehambile inyangeni eziningi akahluleki, uyahluleka akalithola usizo. So ingakho ke bengithi ngizomtshela ukuthi ngimchazele ukuthi inkinga yakhe iphumaphi, ukuthi iphuma kumina, mina kuphela futhi uzokwazi ukumsiza, akekho omunye umuntu ongakwazi ukumsiza. Futhi ngifuna ukuthi ngimenze abone ukuthi wangicika kangakanani, alibone iphutha lakhe naye ukuthi isizathu sokuthi ngize ngenze lento engayenzayo ngangenziswa ukudinwa. Wayekwenza unogwaja? Wayengenza unogwaja ngempela. Siswami manje awusho after usumtshelile ngoba phela akalithola usizo, uwilling yini ukuthi umsize? Ngizomsiza phela kona, kodwa kuzoya nokuthi nginjani, ngikiphi imudi ngaleso sikhathi. Kodwa nje ke phela sengiyabona ukuthi isikhathi siside kakhulu iyenzeka lonke lento. Futhi ke nami sengifuna ukukhipha okusenhlizweni, yabo ulibele uphila nento isikhathi eside wazi ukuthi wena isizathu sayo, yabo. So ngifuna ukuthi ngihlambuluke ngimtshele leyo nto, so ngimtshele futhi nosizo ukuthi angalitholaphi. Awucabanga ukuthi mhlambe ngakubulala ngalesenzo mezwa lento uthi wena umenza into ebuhlungu kangaka? Umuntu ke kuzumazi phela angakwenza ke, kodwa ke futhi ngoba phela sengifike nala ngithi nofakazi manje bengibulela, ngithi nani niyazi bengibulele seniyobona ke nane ikhona ivideo ukuthi ngasho usengadinwa ngandlela angadinwa ngayo nayo, ngoba nami ngithi ngadinwa ngeyami indlela naye yenze okwakhe, nami ngadinwa ngeyami indlela naye abe neyakhe indlela yokudinwa. Mina ngizanze ngimbulale, nami mina ngabulala umphambili wakhe nje qha. So ngabe sekuyisikhathi esingakanani lento uyenzile? How many years? Uphelile 3 years manje. Ngiyamajina babukeli 3 years. Ayenzi manje kwenzeka njani? Ayivuki, ayenzi noma ivuka isikhashana mase yalala? Ayivuki nje. Bathi bethi bayaqala nje bayathintana, kuvele kucaca ukuthi yena nje ubafo akenzi lutho. Uyazithulela nje, ngisho bangafika phi, ngisho ngamfika phasi, amfika peace umuntu esifazane, kodwa nje ingakho ngangifisa ngisho nokuthi wayefile indlela nje ayengicasule ngayo. Babukeli kunzima South Africa. Ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi sesuthi simfonele i-ex ndoda yakho leyo ish. Ngiyamajina hawo kusiyami. South Africa nayibonela, Africa nayibonela la nikhona. uNkulunkulu wami. Siswami kodwa khonto engixakayo la nombukeli for sure uxakekile. Wena uneshow kangakanani ukuthi ngempela induku yakhe ayivuki? Yini le no show nayo? Ngoba phela awusekho eduze kwakhe angisi. Futhi abantu bayakhuluma la ngaphandle. Ngathini khona omunye ubhuti engahlangana naye usho ukuthi bayazana nje bahlala ngandawonye, wathi
wayithi uyangishela so yabo ngilibele ngimlontoza ke ngimphusha wase yangitshela ukuthi yena wathi yena yena ungcono kabi kunomuntu wami lo ngangithandana naye because yena akavukelwa yabo ngabona lapho ukuthi okay shuthi isabambe ngakho nangaphandle ke nje kwakhe lo bhuti lo nabanye ngisengiye ngazwa nabanye abaningi besho ukuthi namantombazane uthola ukuthi intombazane yake yathandana naye ngoba phela engazi ukuthi umani spender futhi njalo nje so manje kodwa futhi mase kuyiwe endlini engathi alivuke yabo ngathola lapho ukuthi okay hayi izinto zisebenza exactly ngabona ukuthi futhi ngempela isakhona namanje leyo nto isenzeka namanje ngoba into ekunye ngisanda nakuzwa nje futhi usize kunzima siswami ngiyakuzwa noma ngididekile nje nami hayi babukeli niyayizwela kukho kunye singamoshi isikhathi ngiyacabanga ukuthi sisami sekuyisikhathi manje sokuthi sifone lo mhlaba unzima and uyaphenduka ngempela uphendukela abalungile uphendukela abangalunganga sisami ngiyacabanga ukuthi singamoshi isikhathi ngizocela ungifakele inamba la inamba yakhe ubhuti lo owakushiya nezingane ezintathu Nkosami manje lokhu kuyaffect kanjani nje impilo yakho sofa kuyi-affectile kakhulu kona shema ngifuna uqamba amanga cause umuntu engase ngitshela ukuthi nje mina naye usofa silahlane wami mina naye sohlukaniswa ukufa so lento ayenzayo nje mina iyangiphoxa kakhulu babukeli kunzima eSouth Africa kunzima eAfrica yonke Kuba igama lakhe? Yebo futhi Siboni yaphila. Ngiyaphila unjani upresident? Siyaphila webhuti. Ukhuluma noVumani la from iVumani film la nginosisi uGugu owayibambisane nawe esikhatsini esedlule nje nezingane ezintathu naye right? Kunjani? Yeah. Khona umyalezo asicela ukudlulisena wona bhuti mhlawumbe ukufuna back kwazi bana ngazi ungayizwela mhlawumbe ukufuna back ngicela ukuthi umlalele umuzwe ukuthi uthini konke azokutshela khona hayi anginankinga ngakhuluma sawubona Sibo sawubona njani ngiyaphila njani ngirathi ufani kwenze njani ngize la ngoba kule show ngoba kunento ebengifuna ukukutshela yona ebengikade ngifihlile ngingakutsheli yona sonke lesikhathi bengizokutshela ukuthi njengoba umphambili wakho ungavuki kungenxa yami imini wadala lokho imina owenza ukuthi ungavukelwa umuntu esifana mana wena udecide ukuthi uhambe kwishow yebo ngiyenze leyo nto ngoba ngizivikela mina nami so ngifuna ukuthi kube nofakazi mana nje ungazweki ukuthi kakhulu lokho wenzile wenza ngoba uvikela wena ukuphoka lokho futhi ungitshela ukuthi njengoba ngingavukela wena ibangela yalokho ingoba ngifuna ukukusiza nje ungisiza kanjani ukuthi uhambe kwishow angithi phela hayi mana angithi phela mina la ngilokhu ngiyayibuza ukuthi kwenzakalani wena usuthi uyangivikela uyahamba uyakwishow ubona ukuthi mina ngizizwe kanjani ngalento wena lo ishow uyayibona nje nawe lento ukuthi mina wena nje hayi kahle lalela imangichazele okwami ukuthi isiyenzeke iminyaka eminingi lento okwami ukuthi ngikhame clean ngibuye ngikutshele ukuze uzokwazi ukuthi uthole usizo nawe so ukuze ngize la kwishow ngize ngoba ngifuna ukuthi umhlaba wazi ukuthi kwenzakalani futhi ngifuna ukuthi yena kube nofakazi going forward ukuthi yena sifika kanjani ukuxazulula yonke lento ingakho ngize mana mina ngibhizi lapha
ngiyazama lokhu ngiyayibuza ukuthi kwenze njani kanti wena uyimbangela yalento le mina sengiyiyona ngangidiniwe nawe uyazi ukuthi mina nawe sibe neminyaka eminingi sithandana sinezingane eziwu3 emva kokuthi wena usebenza usubona ukuthi ngcono ufuna ungilahle kanjalo ngoba nakwena usunotho ekubeni yonke leminyaka mina kade ngikusiza kungekho umuntu empilweni yakho wo cha uburongi lalela ukuthi mina ngibona sengingcono ngoba sengiyasebenza akuhlangene nalokho nokuzofaka igane uthini ngami mina ongibambezele ngizama ukungena ebantwini ngoba ngikubambezelephi so wena kahle hle into befanele uyenze ukuthi uthi musungiyuzile mina uqhubeke namanye amantombazane yonke impilo yakho ibe yinhle wena yona nto boyifuna wena le hayi man alento ayisho la ngizove ngikuyeke phela ngifuna ukukusiza mina ngizovele ngikuyeke futhi ngenze worse ke kunaloko engikwenzile ngoba ngithi ngifuna ukukusiza kanti ukwento uyabheda phela mawuthi ngiyabheda awukwazi ukuthi usho ukuthi ngiyabheda emva kokuba wena uzoconfess ukuthi into oyenzile wena mina ungilimazile emva kwesikhathi esingaka ngizama nabantu abaningi abasebenza ukuthi mina ngoba uyangilanga ngoba ngithi ngiyasebenza sengishintsha indlela engiyona wena uzofaka ukuthi ngoba nakho sinengane ingenaphi leyo nto leyo zingene ekutheni ingane zingene ekuthenini bungasazondli kwazona yonke wena busushintshile konke nje wena bungasakwenzi ngendlela ebefanele wenze ngayo ngoba naku ususebenza ekubeni mina nawe sathandana ungasebenzi uyakwazi lokuthi mina bengikusupport kodwa mangabe usungcono wena usugijimela kwamanye abantu besifazana ngisho mana yazi uqinisile ubongisupport ngesikhathi ke mina ke wena ungisupport kwasho ukuthi sihlala umbuka wena ungenzi lutho phela ke yini uyayizwa nale nto esho okay it's fine ungisupport ngiyavuma bathi ke phela bengingasho ukuthi mawungisupport iyeke impilo yakhe imutake yami nami ngiqhubeka neyamphela ukuthi ba wena ungayicabangeli kwala kusho ukuthi ngenze njani ngikuyeke ngingakusiza ngoba phela indlela okhuluma ngayo njengamanje awunako ngisho ukuyisola nje wena ukuthi waba wrong awunako ngisho ukubona nje wena iphutha lakho kuyona yonke lento lalela ngiyabuza mina okusho kodwa mina phela nami ngiphetha ngicabanga mfethu uyenza kanjani kodwa le ayingeke uyenza kanjani lento uyenza kanjani because mina angisajabule ngale nto lena and mfethu ngeke uma wena ungatshengisa ukuthi uyalibona iphutha lakho futhi singafike sivumelwaneni sokuthi wena uyazi ukuthi kumele izingane uyisupporte ingakho ngila ngithi ngifuna ukuthi ngiqede konke lokho ngiyazi futhi nami ngiyonembeza kungiphatha kabuhlungu ukuthi ngakwenza lokho engakwenzayo kulungile kodwa ke bengifuna ukuthi kuphele kodwa wena njengoba ungasiboniki isidingo futhi ungaziboni man yazi man njengoba mina ngihlezi ngitshethi mhlambe nje inkinga nje encane nje ukuthi mhlambe ibasi inkulu ayivuki ngoba nje kuba nezimo ezithile engingazazi nami uthizani wena ngamanye amazwi ukhona uzongitshela ukuthi wena umuntu umfakwayo yonke leyo nto leyo imina ngiyakusho nje ngiphinda ngiyakusho futhi bekuyimina mabura sibu mfethu usisi la into azamukisha ukuthi usucela ukuthi uyayisola ucela ukuthi lento le isolveke wena mungavuma nje uxolise ukuthi wena wenze wrong ukuthi ushiye ingane umlaxaze nezingane after sumnyuzile wamenza unogwaja yabona ngoba unogwaja ozalayo mase ingane zinganako so uthi yena usisi nje ucela ukuthi lento le yena engakusiza kuze induku yakhe iphinde ivuke futhi yabo ilokho nje kuphela wena uthini kulokho webafo ngiyakuzwa mina anginayo inkinga kodwa nawe nje bafo mangathiwa lento yenzala kuwena ngabhlungu kodwa ke ngoba useconfessile okusho ukuthi ke ekuthenini ngithola usizo cha ngiyavuma ukuthi angisize okay njengoba ubona ukuthi umhlaba wonke uyabona njengoba sikwisho njengamanje wonke umuntu uyabona so okuzokwenzeka manje wonke umuntu uzokwazi ukuthi kwenzakaleni noma mhlambe udino zobukudiniwe uzokwenzani so iloko ke ebengifuna ukuthi mina kwenzeke ukuthi wonke umuntu abone nobhuti nawe uyazi so ngicela wazi ukuthi noma ngabe kuthiwa yipi action ozoyithatha mekusuka manje wonke umuntu uzobe kubhekile uzongisiza ngoba kwamina usizo ngiyalidinga phela lokho ngiyibuza ukuthi kwenzakalani
Uyazibona kodwa kona ukuthi waba nephutha kangakanani, uyayibona ukuthi wangilimaza kangakanani mina, uyayazi idamage wayenza empilweni yami. Mana uthe uzongisiza manje lokhu uthethe because kwamanje into ebalekile ukuthi mina ngithole usizo ma uzolokhu uqhubeka uthetha ngesiwe la. Okay bafo, ngicela uzuxolise at least kusisi. Hayibo kumele kube yimina futhi manje futhi oxolisayo. Hayibo akayibona bafo, cela uxolise la senze ukuthi lento ingayi phambili yabo. Okay, fine kungileke ngiyaxolisa ke ngokwenza ngakho. kahle hle uxolisa ngoba nakufuna ukukhatha umsindo, ngoba nakufuna ukuthola usiza, uxolisa ngoba kusuka enhlizweni. Awu sisi phela nawe awuzame phela okay now usisi nawe uthi hayi uyalamukela uxolo, ngisalamukela sisi. Ngiyalwamukela. Hayo Bafo cela ukuthi nizame umzamo ke nihlangane neso. Ingenziki into eyobulima wengabi lana uyabona. Le video le izobuka abantu abaningi ngabi, so wenza into eyobulima zokukhalela. Siyabonga mfowethu Nkosi yami kodwa bafo. hayi bese akunankinga kodwa ngoba Mfethu ngiyamajina futhi isikhathi singaka bafo ingaphakami. Hayi kodwa ke akunankinga mfethu ngoba usevumela umenzo wayo ukuthi uzoyenza ukuthi iphinde iphakame yabona. Ungayeki ukuthandaza. Siyabonga webhodi sibu. Anginankinga mfethu. Yebo. Bonga. Yeah. Uyathetha nawe. Cha nje ukuthi phela ngangidiniwe, bengidiniwe futhi bengifisa sengazi ukuthi bengingakhona indlela yokuthi ngiyazi ngenza iphutha nami, kodwa ke bengifisa sengazi ukuthi naye bengazihlisa futhi akutshengisa ukuthi uyaxolisa kangakanani, ngoba phela ekuphileni kosuku lo muntu sinezingane naye futhi sibe nempilo ende mina naye yabo. Manje mengathi ufuna ukuthi nibuyelane ngabuyela yawa again. Lutho asengayiqhubekela nje nempilo yakhe lutho, ngoba uyatshengisa vele ukuthi umuntu onjani othi mabe seyitholile into efunayo aqhubekela phambili, akaqhubeka ayobagila phambili. Ngiright ngaye mina, sengi-right. Babukeli niyabona ukuthi kunjani emhlabeni kaNkulunkulu, umhlaba uyaphenduka. Amen.